Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje Mundarne astrologiju za 2023. godinu i ovdje analiziramo ono što i sam naslov kaže. Sa poplavama je došlo, sa poplavama će i da ode. A o čemu se radi? Naime, radi se o poplavama 2014. Vi ćete se tu začuditi zašto kažem sa poplavama je došlo kad je on došao ranije. On je došao ranije, naravno još 2012. godine, ali nije imao pun kapacitet vlasti. Došao je u senci Tomislava Nikolića, jer on nikad ne bi pobedio čak ni Borisa Tadića, a kamoli koga drugog. Tako da je jedini način bio pritvorno da iz senke, iz marifetluka, iz potaje se dokopa vlasti i to pokazuje cijela situacija u planetama za 2012. godinu koja pokazuje i smenu vladara, jer se vidi retrogradno Saturna u 7. kući te karte, a kad se stavi karta cirkusa Muslija preko karte za 2012. godinu dobijamo nekoliko vrlo bitnih parametara, odnosno dobijamo puno 12. polje ili puna 12. kuća karte za 2012. godinu i sve njegove planete koje su tu negde bitne padaju u to polje. Znači on je taj koji hoće u stvari da bude vladar, koji će doći iz senke i koji će doći na prepad i na jedan indirektan način, da ne upotrebim neke druge reči. Također, šta je to što on hoće da uradi u tom momentu? On hoće u stvari da se dokopa resursa države, jer to se vidi njegov Saturn, planeta restrikcija, otimačine i svega ostalo, koje je kod njega inače natalno u opoziciji sa Jupiterom. Znači da Bog da imali pa nemali, a to smo svi osjetili sa njim, pada preko upravo planeta koje su u drugom znaku, što se već može tumačiti kao i druga kuća. Znači planete koje su u drugom znaku od znaka ascendenta i tu su naravno Jupiter i Venera i njegov jedini cilj u tom momentu jeste da se dokopa bogatstava i resursa države. Naravno, kako on to vrši? On to vrši planetom koja je njegova natalna u prvoj kući, znači dokopavši se prvo instrumenta sile. Jer svi mi znamo da ovakvim državama koje su rovite i koje nisu najsrećnije postavljene, jer mi do sada, od kako je Srbija bila u raspadu Jugoslavije i u SR Jugoslaviji, u državnoj zajednici sa Crnom Gorom i samostalna, smo imali samo jednog jedinog predsjednika koji se držao slova Ustava, sviđalo se to nekome ili ne, to je bio Tomislav Nikolić. Pre i posle njega bila sve gola bagra najobičnija, koja je gledala sve živo da zloupotrebi, da vladaju ovdje kao sultani i da budu neodgovorni za bilo šta, a da imaju svu i apsolutnu moć. I to imamo i sada, naravno, u ovoj cijeloj priči, zbog čega se dešava ovo što se dešava. Međutim, znači već u 2012. godini imamo tu epizodu da prosto se vidi pravi naum cirkusa Muslija, znači apsolutna vlast, bogatstvo i resursi u njegovim rukama i to je negde bio cilj. Svakako to je išlo polako, prvo kroz predsjedavanje vlade ili kako je bio prvi potpredsjednik, prvi jedini naravno, pa onda rotacija na mesto premijera, pa onda tek uzurpacija predsjedničke funkcije. Zašto kažem uzurpacija? Zato što nije ispoštovao Ustav i nije se držao primjera koji je Tomislav Nikolić dao da zaista bude predsjednik svih građana, već je potpuno svesno i potpuno gušići medije u međuvremenu do postavljenja samog sebe na predsjedničku funkciju, što uopšte nije bilo teško, jer sa takvim medijima bi svako mogao da pobedi. Tako da cijelu situaciju koju ovdje imamo, znači imamo jednu rekapitulaciju stvari kako i zašto se dešavaju stvari i kog tipa. U svakom slučaju ono što se vidi jeste motivacija, osnovna motivacija, to su materijalni resursi. I to nam samim tim i naglašava njegova natalna karta, jer kad okrenemo ovu kartu i kad postavimo njegovu kao centar svega, šta je to što njega zanima, to stalno objašnjavam. Znači mesec, vladar ascendenta je u osmoj kući, to je kuća tuđeg novca. Međutim, to govori i o izuzetno visokim strahovima od smrti, slabim nošenjem sa takvim izazovima, pa zato slušam ove njegove i krajnje uznemirujuće izjave, to je u stvari straha od smrti, gde sad sahranjivo je svoju porodicu, sad sahranjuje tamo neku drugu, treću decu, sahranjuje sve živo verbalno, zato što on u stvari ne ume s tim da izađe na kraj, jer ima ogromne strahove, znači strahovi hoće da pređu agresiju i zato bi bilo neophodno da se pribegne prosto slovu Ustava i da se ovdje dovede stvar u to da sistem funkcioniše, a ne da se po željama pojedinca povinuju stvari, jer te želje nekad mogu biti iz krajnje nesvesnog dela ličnosti potpuno neartikulisane, a mogu napraviti i ogromnu štetu.
Dakle, kada okrenemo krug svih stvari i vraćamo se uvek na ono najličnije faktore u jednoj karti, to je svakako ovaj mesec koji je hendikepiran višestruko i pozicijom 8. kući i pozicijom u nasilnom znaku, znači tamo gde su domicili ili radovanja malefika, to su nasilni znaci. I naravno, još jedna vrlo bitna stvar, mesec ne vidi svoj domicil. To je znači neko ko je nepovezan sa osnovama na kojima treba svako od nas da stoji, znači na temeljima ličnosti i svega toga. Drugi signifikator, vrlo bitan za procenjivanje stanja uma i duše, je Merkur, koji je također u nasilnom znaku Saturna, pride je u Saturnovom terminu, znači terminski vladar je također Saturn. I o čemu se tu radi? Pa tu se radi vrlo prosto, zato on ima one ispade kada se svađa sa tamo nekim nepoznatim ljudima, kada koristi reči kako koristi. On zaista sebe pokušava u toj inverziji kompleksa inferiornosti koji njime vlada, pokušava da izvuče kompleks superiornosti i on sebe doživljava kao nekog velikog moćnog glava koji ima plen. Malo pre sam vam pokazao koji je to plen, zaista on drži sve poluge financije i ekonomije ove zemlje u svojim rukama i on sve one koji hoće da uvedu red u ovu zemlju, koji hoće sistem vladavinu prava i koji hoće konačno slobodno izbora da se prebrojimo ko gde šta i kako će da vodi politiku ove zemlje, on smatra hijenama i lešinarima jer on sebe vidi kao nekoga ko je nešto zaplenio. Zašto on sebe vidi kao nekoga ko je nešto zaplenio? Zato što prvo imamo Marsa u 10. kući, što će da significira način ponašanja. To je jedno nasilno ponašanje, opet Mars je u Saturnovom terminu, također Saturn je terminski vladar i Marsa i Merkura i vladar meseca, znači sve se svodi na Saturna i Saturn ima opoziciju sa retrogradnim Jupiterom. Znači kad se Jupiter nađe u znacima svog pada i u znacima retrogradnosti ili u znacima perigniranosti i kada je uključen sa Saturnom u bilo kakav vid aspekta, a posebno opoziciju koja je on, što bi se reklo žargonski, neizlečiv aspekt, mi imamo u stvari sliku jednog moralnog posrtanja, imamo sliku jednog potpune devastacije, imamo sliku koja se najviše da meriti kao nismo pirati sa Kariba, pirati sa Balkana, znači ja često koristim reč pirati za Engleze, ali ovo je taj metod ponašanja, znači kao što Englezi sebi daju za pravo sve i baš ih briga šta ko misli, tako isto je on sa svojim bulumentom koji je okupio oko sebe zauzeo taj stav da ima pravo na sve, baš ga briga šta ko misli, baš ga briga za zakone, pravila i sve ono ostalo što simbolizuje Jupiter i on će jednostavno sve da obrne, izavrne i upotrebi, u stvari zlo upotrebi da bi nastavio da se bavi onim što ga jedino interesuje, a to je mesec u 8. kući, to je pitanje tuđeg novca, ovaj put opšteg novca, jer se vidi u momentu kad je dolazio na vlast, kad je pripremao put za vlast, da je u stvari njemu primarna motivacija bila prikazana Jupiterom i Venerom u znaku bika, u drugom znaku descendenta koji se vezuje za materijalne resurse i materijalno bogatstvo jedne države. Tako da mi ovdje imamo njegove želje, potrebe, mogućnosti i sve ono ostalo. Njemu je planeta koja je signifikator ponašanja retrogradni Jupiter u Škorpiji, znači upitna je moralna vertikala vrlo, ali Jupiterova horizontala koja se tiče samo materijalnog nije upitna ni malo, znači to se vidi i kroz kvadrat Jupitera na meseca koji je recimo kad je Jupiter direktan i u dobrom znaku i kad je mesec u dobrom znaku vrlo poželjan za materijalna bogatstva i kvalitet života. Međutim, kada su i Jupiter i mesec korumpirani, onda se taj kvadrat odnosi na način sticanja tog bogatstva koji nije nimalo dobar. Dakle, ako neko ima u natalnoj karti Jupiter kvadrat mesec i ako su mesec i Jupiter u dobrim znacima i dobrim terminima po sebe, to će mnogo više predstaviti bogatstvo nego što će ga išta drugo predstaviti, uključujući i vrh druge kuće i vrh 8. kuće i planete u 2. i 8. i čak trigone meseca i sve ostalo kvadrat će biti najučinkovitiji. Ali, kada se sve to potrefi kao što je ovdje, onda je to čist 100% maler po sve, osim po njega, do kraja igre. Na kraju igrice, naravno, maler je i po njega. I sada dolazimo do onoga što je univerzalni signifikator svih mogućih šteta. Univerzalni signifikator svih mogućih šteta je Saturn i upravo imamo ovdje revoluciju, odnosno konjukciju tranzitnu Jupitera sa Saturnom, što se zove revolucija. Dakle, tranziti su besmislica, onako kako ih čitate u modernoj astrologiji, svakodnevno je posebno po internetu gde razni stručnjaci svašta kače. Tranziti su u stvari izvučeni iz toga kada planeta tranzitira kroz neki znak, bitna je njena konjukcija sa vrhom kuće i bitna je njena konjukcija sa drugom planetom, a to je ovdje, znači, konjukcija Jupitera i Saturna, ili ti ono da Bog da imao pa nemao u horoskopu našeg satrapa Cirkusa Musliva. Dakle, ovdje imamo kartu
revolucije Jupitera na Saturnu, znači u tranzitu znakom bika Jupiter je došao na egzaktan stepen i minut gde je Saturn. Možda se radi samo karta za egzaktan stepen, znači kad bi on ušao na 5.01. Kako god uradimo, to je u okviru nekoliko minuta gore-dole i ne dobijamo ništa posebno, što već ne vidimo i u ovoj karti, pošto kompjuter je štelovani tako da traže egzaktan, nisam spuštao. Zašto nisam spuštao? Što mi ascendent i MCT karte pretjerano nisu bitni. U stvari ascendent bi pao na zadnje stepene znaka Škorpije i još više bi istakao lava, tako što je Mars u lavu na vrhu druge kuće cirkusa Musliju, ali to smo već vidjeli njegove sve primarne motive. Glavna stvar koja je simbol onoga kako on došao i kako je učvrstio svoju vlast, ako smo imali one ogromne poplave u Obrenovcu, malo kasnije ću pokazati tu kartu. Mnogi astrolozi, uključujući neke koji misle su tradicionalisti, su verovali kada se Jupiter nađe u raku da će to biti fenomenalno lepo i dobro. Da, biće fenomenalno lepo i dobro za vodeni kvadrant i za zemlje koje su u znaku raka. Međutim, kako Srbija ne spada u vodeni kvadrat, već u severozapadni vatreni, a kada gledamo daljom podelom dolazimo u zemljani, nijedan ni drugi nisu mesto Jupitera, tako da su kod nas došla preterivanja te kao dobrobiti, odnosno tog principa vode, i mi smo imali tada poplave. Međutim, nismo ih mi imali tek tako, nego prosto sudbina nam je pokazala ko dolazi da vlada. Tako i ovde, sada kada se dešava ovo što se dešava, od pre par dana, imamo, znači od 9. juna, što će reći, evo, više od nedelju dana, imamo situaciju da je upravo karta revolucije Jupitera na Saturnu opredelila i završnu scenu za ovu našu farsičnu tragediju, a to je mesec i Saturn koji su tu gde jesu i gde mesec prilazi Saturnu u karti ove revolucije i pokazuje svu moguću štetu, nesreću i sve moguće naopako na ovaj narod. Ne znam kud više, jer od kako je cirkus Musliju uzeo vlast, prvo je puzajućim priznanjem napravio Kurtiju i svoje sabraći dole državu. Videli smo to i onog dana kad je preuzeo titulu od Vuka Brankovića, kada je na svoj kontramiting doveo Srbe sa severa Kosova da bi Kurtijevi specijalci lakše tamo upali. Ove drame koje sada pravi sa hapšenjem, ja verujem da su oni ušli u Srbiju, zašto da ne, posle svega što im je dozvolio, mene ne bi začudilo da operišu oko Kraljeva, Kragujevca i Čačka, sa druge strane da su već u zaleđu Niša prema severu, tako da me to uopšte ne čudi. Pa onda policija mora da trči da spašava što se spasti može, ali suština jeste da prosto ovo je znak. Znači, sudbinu ne interesuju naše želje, htenja i sve ostale stvari, sudbina nama pokazuje znake. Kao što je došao na seriji poplova, tako nam sad sudbina pokazuje da je došao završni čin našeg političkog i državnog i društvenog fijaska. Taj završni čin se odigrava između prolećne i jesenje eklipse, znači mi prosto do ove eklipse koja će biti na jesen imamo taj prostor u kome će doći do raščišćavanja cele ove priče. Tako da gledajući Jupiter i Saturn na istom mestu, to je učinak. To su sistemske planete koje daju nekome prostora i vremena da nešto uradi, po smislu kako seješ, tako ćeš i žnjeti. Znači nije jedini žetelac Saturnov povratak na svoju natalnu poziciju, već upravo ciklusi Saturna i Jupitera su to što ukazuje na žetvu i na sve ono ostalo što ima čovek da uradi. I opet kada okrenemo ovu kartu, znači mi imamo taj princip prosto Saturna koji ide prema Suncu, koji je sljedeća, znači je neka revolucija koju imamo, Saturnova revolucija koja je bitna na Suncu, ali pre toga je mnogo važnija ova situacija u revoluciji ove karte, kada mesec prosto pokazuje u kakvom stanju je narod više nije u stanju ni da trpi ni ništa drugo, prosto došla je voda do poda, a boga mi nekima i preko poda i do prvog sprata, reke nose šta nose, on se nije bavio razvojem države, on nije uradio sistem hidroelektrana na Limu i Zapadnoj Moravi koji bi sprečio sve ovo, napravio ogroman novac i veliki broj radnih mesta za državu, jer su se oni u stvari bavili čime? Pa bavili su se onim čime se stalno bavili su onim što njega interesuje, a to je tuđi novac, znači to su bogatstva ove zemlje u potpunom rasulu, ali na način kada on komanduje da prosto on i njegova ekipa imaju benefit, a svi mi ostali da imamo štetu. I evo nas na famoznoj 2014. godini, znači unutrašnja karta je godišnja karta za 2014. godinu, spoljna karta je
karta cirkusa Musliva koji je tu gledao nešto da izlešinari šta god je mogao i da za sebe obezbedi apsolutnu i maksimalnu vlast. On je tada već imao planove da pojaše mesto predsjednika, da bi potpuno zatvorio sva moguća mesta, da bi mogli demokratski procesi da se dešavaju i da bi potpuno svoj ekipi predao na upravljanje, na privatnu koncesiju Srbiju. Međutim, znači ono što se desilo tada dobro iskoristio u svoju svrhu. Zašto dobro iskoristio? Što njegov mesec pao na Veneru, na priliku, na šansu u 5. polju karte, znači to je tada išlo u njegovu korist, na našu žalost. Međutim, evo, imamo ista situacija se ponavlja, znači imamo Saturna, imamo mesec, Saturn je priča o svim mogućim štetama u vašoj natalnoj karti ili u mundanoj karti države i svega toga, požari, poplave, sve dolazi u simbolu Saturna i imamo ovaj nesrećni Jupiter ovdje od koga se previše očekivalo u tom momentu, zato što je egzaltiran u raku i verujem da su mesta, gradovi, države, regije i sve ono što ima ispoljenog raka u svojoj simbolici mogli dobro da prođu, ali mi smo kontra toga, mi nismo rak, znači on je preko puta nas, on nas je tada zalio i prelio na sve moguće načine i prosto jednostavno se vidi tu, znači to je ta najava, znači ovog meseca i Saturna, najava znači da on dolazi da uzima apsolutnu vlast na našu apsolutnu štetu, a na njegovu apsolutnu korist. Svakako da i njegov MC je pao na vrh 7. kuće karte godine, znači on je tada prepoznat maltene kao spasitelj. Naravno nije njega niko prepoznat zato što on to zaista jeste, on je prepoznat kao takav zato što je do tada već zgazio sve medije, rešio se svih slobodnih medija, ostalo je nešto vrlo malo, prosto iskoristio je sve ono što su demokrate hoštaplerisale pre toga, vršeći vlast na način da su dozvoljavali svakakav jarluk i lopovluk i lizali se sa jarlukom i lopovlukom. On je to lepo unapredio čovek, naišlo je to sve, ostavili su jedan rovit sistem, jedan sistem bez sistema, zasnovan takođe na ličnim uticajima i na ličnim kombinacijama, nikad izgrađenu demokratiju u koju su se oni kleli najviše na svetu, tako da smo, zahvaljujući jednoj gomili jajara, dobili ovo što smo dobili sada i što nas jaše kao sam đavo. Prema tome, u završnom činu, mi moramo da uzmemo u obzir i sve one koji su njemu pomogli da sve ovo uradi, znači nije on to sam uradio, kao što nije sam pojahao ni Beograd. Prošle godine znamo ko je išao kod njega na kanabe i ko je išao se mazi s njim politički da bi mu prepustio sve to u ruke iz nekog svog ličnog razloga, iz toga što recimo nije mogao da podnese da mu zvučnicima tresu pod prozorom, što je njegova sueta i nežna dušica prosto morala da napravi dil, tako da eto nam, to nam je što nam je, znači pamet u glavu, leđe za zid i pazimo se ovi koji su sa naše strane, znači jasno je kad je neko sa suprotne strane, ovde je vlast definitivno protiv naroda, ali kao što rekoh, ova bulumenta nesposobnih bilmeza zvana srpska opozicija, to je tek nepoznanica šta su spremni da urade, ganjajte ih kod crnog đavola, jer prvom prilikom će oni napraviti sebi dobar aranžman, a državu ponovo ostaviti bez sistema i poretka. Nama treba država sistema, a ne država istaknutih pojedinaca, estradnih zvezda i svega ostalog. Videli smo kako nas dečje frustracije i strahovi jednog čoveka oblikuju kao društvo, pa onda postalo normalno da ovi što prebijaju žene i ovi što zlostavljaju i sve ono ostalo što radi, koji se bave kriminalom, da prosto stojede na svim mogućim medijima. Floskula o tome kako imamo daljinski upravljač je neozbiljna floskula koja se koristi za opravdanje svinjarije, a u stvari svi znamo da mediji kreiraju i javno mnjenje i mišljenje, a boga mi vaspitavaju u dobroj meri društvo. Stoga masovni pritisak, masovni protest i masovni izlazak na ulice i masovni izlazak posle kad se dobije prelazna vlada i kad se učini sve što treba na izbore, da napravimo masovni sistem koji masovno i kvalitetno radi u korist svakog pripadnika naroda ove države ili kako vole levičari da kažu korist svakog građanina. Idemo na ulice da rešimo ovo zlo već jedan put.